Dobar dan, poštovani gledalci, četvrtak je 15 minuta poslije podneva, standardan termin za Umjetnost bez granica, emisiju o kulturi, čiji su idejni tvorci profesorica Maja Vojinović i sa moje lijeve strane gospodin pisac Šeki Musić. Naš današnji gost je dramski umjetnik, srdačni sugrađanin i dobri duh grada Bara, slobodno mogu reći. Gospodine Dragišu, dobar dan. Dobar dan, zahvaljujem za poziv. Bolje vas našli. Gospodin Šekić će sada da preuzme mikrofon kako bi vama postavio pitanja vezana za vaše umjetničko stvaralaštvo. Izvolite, gospodine. Puno. Poštovanje dragim slušalcima Urban Radija. Prvo pitanje, eto, nek bude i uobičajeno, glumac se rodi, kažu tamo kod nas na sjeveru, pa bih pitao uvaženog Dragišu kako je on postao glumac, te početak taj njegove glume. Nema tu mnogo magije, dragi moj Šeki. Ja sam imao 8 godina kad sam mogao da prvi put stanem na scenu. Imao sam jednog sjajnog ujaka mog, kreativnog, pametnog, obrazovanog studenta sa Filološkog fakulteta iz Beograda, koji me je mnogo volio i ja njega, naravno, bio mi uzor, a onda me jednog dana, ja sam živio u Nikšiću, uhvatio za ruku i poveo me u malo tamo gradsko dječje pozorište, gdje u to vrijeme radio Vasilij Šćućkin, đak Stanislavskog, koji je bio migrant ruski, koji je bio veliki poznavalac pozorišta, a za Boga, trebamo li tumačiti ako je đak Stanislavskog utemeljivača najmodernijeg teatra, po kom se danas u svijetu inače rukovodimo teatru i kojega je prihvatili su svi na planeti, a da ne kažem i Hollywood i sve akademije na planeti. Dakle, taj đak Stanislavskog, ja sam kod njega počeo u Nikšiću od 8 godina. Već od 10 godina ja sam igrao u Nikšićkom pozorištu, koje u to vrijeme bilo profesionalno. Posle 3-4 godine je nastala sječa pozorišta po Crnoj Gori. Sve su ih posjekli. Samo je ostalo Titogradsko pozorište u to vrijeme, jer za Boga nije bilo to dobro da ima toliko pozorišta. U to vrijeme je bilo i Bjelopoljsko pozorište, i Pjevaljsko pozorište, Kotorsko, Nikšićko, Veransko i da ne nabrajam. Nije pametno bilo da toliko bilo pozorišta. Ja volim sport, ali u interesu sporta oni su sašekli pozorišta, a onda su sportski klubovi bili aktivni u to vrijeme. Dakle, da samo zaokružim tu priču, ja sam u tom malom pozorištancu naučio prve te korake i naučio me mnogo taj čovjek, jako mnogo, mene i nekoliko nas, te djece koje su zaista ostala do kraja, kao što sam ja ostao do kraja. I ja se sjećam te prve uloge u Nikšićkom pozorištu, igrao sam u dječjoj predstavi Žestoki. To je igrao je tada pokojni Veljko Mandić, Matović, Neda Spasojević je igrala, istina, Neda Spasojević je bila djevojčica, dobro, već je bila glumica, ali otac Nede Spasojević je igrao u Nikšićkom pozorištu i dosta ih je bilo kojih danas više nema, ili uglavnom ih nema. I Drago Malović je naravno igrao tada u tom pozorištu i sjetit ću se još neke, ali sad, ja sam bio dječak i igrao sam u toj, i dan danas se sjećam songova te predstave. Ulica mala, broj 35, tu je žestoki ugledosvet. Ja sam uvijek mislio da je to ulica moja proleterska u kojoj sam živio, jer mi je sva ličila na tu priču iz te predstave Žestoki. Odlično. Danas ćemo pričati o predstavi Sveti i prokleti.
Obrada Nenezića. Šta vas privlači i kako se vi poistovećujete sa likovima koje igrate? Slušao sam i gledao u stvari predstave Sveti i prokleti, gledao sam Balkarsku caricu, prestižna uloga Samuila i ovamo kako se zove Brahim Bega. Pa bih pitao o tom odnosu glumca i publike, jer stvarno po reakciji publike bio sam na premijeri i još 2 puta gledao i tako dalje. Kako to uspijevate da... Sad, da se prebačim iz ove dječje priče potpuno posle 50 godina u ovo danas u baru, koja je jako ozbiljna priča. Dakle, pričamo o predstavi Sveti i prokleti, o tekstu Obrada Nenezića. To je priča u stvari o Vladimiru i Kosaru. Na način kako je Obrad zapisao. Obrad Nenezić je inače jedan od najozbiljnijih dramskih pisaca u regionu, mlađih dramskih pisaca. Znam izvjesno da je napisan preko 20 knjiga, od toga recimo Ljubu Čupiću, koja je jedna od sjajnih knjiga, Šetači po mjesecu, na osnovu koje se sad radi serija i Radio televizija Crne Gore pravi seriju po tome. Ja sam već dobio tu ulogu, ali neću da pričam o tome, nego pričamo sad o Obradu Neneziću i o Svetim prokletima. Znači, kako je uspeo kroz stih da napravi predstavu, sjajnu predstavu? Znate šta, ta predstava Vladimir i Kosara je 3. put viđena priča u baru, s razlogom, jer je se to u barskom prostoru odvijala ta romantična priča. Mi to često kažemo romeovsko-julijevska priča, šekspirovska priča. Obrad je to i uradio na taj način, stihovao je, kao što je recimo Aleksandar Popović, međutim to je drugačiji stih potpuno, drugačiji je odnos. Aleksandar Popović je prvi put 89 ili 90. godine napravio tu priču potpuno drugačije i to je napravio je bajkom, Obrad Nenezić je potpuno drugačije. Slobodan Milatović je uradio tu priču, odnosno po tekstu Ljuba Đurkovića. I to je potpuno neka druga priča, jeste alternativna, ono što liči na Sloba Milatovića kao reditelja, istina u pokojnog Sloba Milatovića, koga sam mnogo volio i moj veliki prijatelj i veliki zaslužni teatrolog u Crnoj Gori i alternativnog teatra, recimo kad je u pitanju Fijat, kad govorimo o Slobu Milatoviću, ovo prosto ne mogu zaobići prijatelje, a da ne kažem par lijepih riječi, recimo Slobo Milatović koji je isto postavio nekoliko predstava u baru, na barskom ljetopisu, kulturnom centru i kako god. Sad da se vratim na ovo. Predstava Sveti i prokleti je jedna od boljih predstava u produkciji barskog ljetopisa i kulturnog centra Bar. Znate zašto to govorim? Sa razlogom. Sve se to nekako poklopilo, sve se to nekako skockalo. Prvo, Obrad je napisao sjajan tekst. Drugo, to se vrijeme poklopilo kad smo obilježavali 1000 godina crnogorskog postojanja Duklje, države, utemeljenja ovog prostora našeg kojeg smo ponosni. Dakle, onda je Obrad Nenezić napravio dobru podjelu. To su sve mladi, sjajni glumci, sem mene i Mira Nikolića, koji smo, bog me, onako baš jeste, u tim pristojnim godinama. Neću da kažem da smo malo stari, nego vrlo pristojni, je li tako, Blažo? Tako. Dalje, hoću da kažem da je muzika dobro urađena. Dakle, da je Anastazija Miranović napravila sjajne kostime. Dakle, da je taj prostor gdje smo gore radili, gdje smo, ljeto je bilo pa smo mogli, istina, mi smo pola vremena proveli u Domu kulture dok smo postavili taj mizanscen i ta rješenja i tako dalje, izašli gore, postavili i samo da vam kažem nešto što je jako važno za tu priču. Premijera je trebala da bude na generalnoj probi
gore tih dana se valjali neki čudni oblaci, kiše su se najavljivale, svi su nas upozoravali da je nemoguće. Mi smo vjerovali da će nas Sveti Vladimir osokoliti, da će nam pokloniti tu noć bez kiše. I kad je premijera najavljeno, ispunjeno gledalište do, neću da pričam koliko i kako su se snalazili publika, to je neviđeno, jer su danima, mi smo igrali tu predstavu i uvijek je bilo puno, s razlogom. Znači, premijera, mutno nebo, crno, ne mutno, nego crno, potpuno prokapa pokoja kap tamo, namještena scenografija, sve samo treba da počne. Ja kažem mladom glumcu koji igra Vladimira, Svetog Vladimira, ja kažem, a imamo i ikonu koju iznosimo tamo u toku predstave, ja kažem, sine, pomoli se toj ikoni večeras. Da ne padne kiša. Nije, ne škodi, a možda i ljekovito. Kako ću, kaže Čika Dragiša. Ja ga učim kako treba da kaže. Sveti oče Jovane Vladimire, pomogli nam da noćas slavimo tvoje ime, pomogli nam da to proslavimo kako treba, pomogli nam da i tako dalje, da ne pričam to, da ne bude za slušalce ovdje i tako dalje. Istina je bila sljedeća. Cijelu predstavu smo odigrali bez kapi kiše. Sve se završilo. Ja mislim da si ti bio na premijeru, Šek. Je li istina ovo što, na primjer, znači ovako, posle 10 minuta, znači posle predstave, pala je strašno. Pomenuli ste Rome i Juliju i upoređujete lik Vladimira i Kosare sa, da li ima veze to i sa grčkom tragedijom? Pa ne, pazite, mnogo je... Kroz tekst to provlači Da, naravno. Ja mislim da je jača ova priča. Pazite, zašto? Zato što... Da, ne, ovo je... Tako je. Ne znam ja da li je Šekspir smislio tu priču onako ko Vanilu, što po pitanju ovoga, lijepo to zvuči i tako dalje. Šekspir je lijepe to priče. Ali ovo je istiniti događaj koji je zapisano. Znamo svi da je to fino zapisano i da smo prenijeli tu priču po Padukljanina i tako dalje. I da to stoji među nama. Za Romea i Juliju lijepa je priča i to je ovako, vjeruj mi, danas iz ovog ugla gledano u Italiji to je turistički brand. Tako je. Imate ljepotu. A mi tu predstavu, da ima sluha, imalo, ovaj grad, moram to da kažem, i da ima imalo sluha Ministarstvo kulture i Crne Gore, pazite, ta predstava bi svake godine i svakoga ljeta morala da obilježi ljeto i da se igra makar jedno 5, 6 do 10 puta. I da kažu, evo se igra Romeo i Julija, odnosno Vladimir i Kosara na najljepši način, jer je to božanstveno izgledalo u tom prostoru sa tim divnim kostimima. Imate ljepotu govora, volite publiku i publika voli vas, što reče Slobo Marunović kad je bio gost u ovoj emisiji. Posle smo pričali pa smo pomenuli Dragišu Simovića, kaže da imate taj božji dar ili je to glumačka umjetnost da na taj način i tako šarmirate publiku? Koja je to sposobnost? Pa Slobo je moj drug i tako da je mi često sretamo, družimo, gložimo, pričamo o svemu i svačemu i tako da ja njemu kažem, ti si nikakav recitator, ti si bolji glumac nego recitator. On kaže, kako to, kad ja govorim, ne govoriš ti to kako treba, iako je Slobo ubijeđen da sjajno govori poeziju. Pa ti si dobar čovječ, ono što ti govoriš, po tekstu Sloba Tomovića, sjajan tekst Potonja Ura Njegoša, to je sjajno. Pritom to je potvrđeno na mnogo festivala i Slobo je tu dobio sve nagrade i publike i kritike.
On sad kaže sigurno je igrao. Ja sam svjedok da je on igrao najmanje, recimo, 500 puta. Znači, ja ga pratio i tako da je išao sa njim i lijepo mi sa njim bilo i tako da. Međutim, Slobo Maronović i lijepo, šarmantno, on to radi na sceni, vjeruj mi, kad se obraća publici i tako dalje. Sad, ne da mu ja to vraćam, te komplimente. Svi imaju svoj način kad se obraću publici i kad govore i prozni i poetski tekst i bilo kakvu formu i bez teksta i kako god. Evo ja sam imao prilike da ima 4-5 monodrama, recimo tih sam na 3-4 festivala, gdje te uzme selektor, gdje te ne uzme i tako dalje. Znači džaba radiš i tako dalje. Ali u svakom slučaju publika je svetinja koju moraš ispoštovati i moraš se truditi da joj se obratiš na najšarmantniji način. Nekome sad, ja kažem, Bog da dara za taj način, nekome ne. Neko ima najbolju želju i da to uradi, ali mu to nekako promakne ili mu ne pristoji. A neko to sa lakoćom uradi. Ako ja to sa lakoćom uradim, kao što kaže Slobo, to je dar. I to treba poštovati. Boži dar. Proverit ćemo ove recitatorske sposobnosti. Dobro. Volite Vitu Nikolića. Ja bih počeo prije nego što izrecitujete jednu pjesmu, Dan osvano ja skadar, zle me sile pretvorile, do temelja porušile, a ja više nisam kadar da se rušim i survavam iz Litice, Gojkovice mlada. Gojkovice mlada. Gojkovice. I za moju ljubav i za naše zemljake i za slušaoce Urban radija ima nema više vraneške rakije. Ne znam, kad smo se upoznali i bio je Seleš i kako se zove, Lacika iz Novog Sada, pa ste recitovali i zapamtio sam, ali sam zapamtio početak, pa ako možete slušaocima Radio Urban da izrecitujete tu pjesmu i nešto od Vita Nikolića po želji. Da. Tu pjesmu je napisao Slobo Vučinić. Kaže, nema više vraneške rakije. Šljive ubi bolest, guba, šarka. Nema više pijanih momaka, nema vatre, nema ugaraka. Nema više ko nekada zbrda. Vranešom su počeli da peku. Ajte noćas da im je probamo, strah me da je ne ostave meku. Ko s ljudima bar ne prepolovi, Bože mu se pletenka slomila, Bože mu se polomila flaša, da Bog da se ogubala bašča. Opet kažu, nema vraneške rakije, biće kruške ako šljive nema, opet će nam zapjevati momci, budit će se koja zadrijema. Ovo liči na serenadu, prilike, jel tako? Kako god. Sad po želji od Vita Nikolića. Vita Nikolić je, prije nego ću kazati nekoliko njegovih pjesama, bio moj veliki prijatelj. Znači, tih nekih 70. godina ja sam živio u Nikšiću, gore sam i studirao i bio u pozorištu nikšićkom. Vito Nikolić je, mjesto njegovo bilo u hotelu Onogošti. Nije nas on pratio, ali je tačno znao. Vito je bio bojem, dugo je bio beskućnik, bio je, nažalost, skitnica. Zašto? Bio je siroče i sirotinja. Nikoga imao nije. Podignut je i vaspitavan po domovima od Bugarske do svih po Jugoslaviji i tamo je zaradio tuberkulozu koja se u to vrijeme samo gladnima lijepila. Znači, Vito Nikolić je
božanstveni lik koji je liječen tamo u Bežanijskoj kosi, Beogradu, Kasindolu, Sarajevskom i Brezoviku, Nikšićkom. Ima jedna anegdota da je pisao molbu u Brezovi, kako se zove, da može da prezimi, ako je ikako moguće. Jeste. Cijelog života Ove sam živio zime, skromno, pa ako ikako možete da prezimim. Tako je. Znači, Vito Nikolić je jedan od najvećih crnogorskih pjesnika, romantičara i tradicionalista. Znači, pjesnika, tradicionalista i romantičara. Koga prvo u ovoj eri te neke kompjuterske priče i budalaština, ja govorim iz svog ugla jer sam vaspitavan potpuno i rastu u nekom drugom prostoru, i djeca vole. Zašto? Zbog te pjesme koja će ga pamtiti. Napisao najljepšu odu učitelju, učiteljici. Draga gospođo učiteljice, ne začudite se ovom pismu kasnom, podsjetiše me nad vas dvije male ptice na žici telegrafskoj. Znači, govorim o tome do kraja, znači, tako da ga i odrasli, da ne pričamo o tome, tinejdžeri, studenti, i glumci, kolege pisci, citiraju ga često i tako dalje. Znači, njegovo zadnje veče, ja sam priredio ovdje ispred, baš sam pitao Blaža malo prije, Blaža to tumači da je to bilo 92. 3. tu negdje godine, kad je napisao tu zadnju pjesmu božanstvenu o Dubrovniku, kad su ti ludaci kidisali na grad Dubrovnik. Znači, zadnje veče u parku pjesnika, i moram da ispričam kratko samo, čulo se da je Vito došao u bar. Znači, prosto se čulo. Jesmo mi najavili, radio bar je to najavio i tako dalje. Međutim, to je bilo na otvorenom prostoru ispred Doma Revolucije i tu smo nekih 100 stolica stavili, ma kak, sve je to bilo malo, tu je bilo sigurno 500-600 ljudi, onaj park je istina pa može da stane. A on je bio zbunjen svim tim. Kako to odjedanput? On nije bio svjestan svoje popularnosti. Nije se niko bavio njime u to doba. Vito je bio zabranjen. Vito Nikolić je u to doba bio zabranjen. Njegova jedina oaza bio tada bar. Bar je bio slobodan grad, jer je potpuno bila ta nekakva crnogorska priča u baru. Grad je bio, ne znam, sad ne pričam partijsku priču, držali su ljudi, te nezavisni komunisti i tako dalje u tom smislu. Nije tada bio DPS u bar. Hoću to da kažem. A on je bio, znači, zabranjen pjesnik. Vito Nikolić je bio zabranjen pjesnik. I on je tada napisao, zašto? Zbog pjesme o Dubrovniku. Sad ću da je pročitam, tu pjesmu o Dubrovniku. Svi smo u opsadi ovih crnih dana. Sve nas podjednako tuku, moj Gosparu. Iz kopna i s mora, sa svih strana, samo grmi. Barut, barut, barut. Ne poznajem nikog sred dima i tmuše, ali ipak ćutim ovu mržnju staru, koju Nikogović sipa obezdušen na sve što smo bili, moj dični Gosparu. Njegovo je ovo vrijeme i meci, a naša je patnja u suzi skrivenoj, što je svojoj mrtvoj dugujemo djeci, kad budemo nekad smjeli da plačemo. Sjajna pjesma. Znači,
O Vitu mogu da pričam koliko... Maksim Vuječić je jedan njegov, znači, hroničar grada Nikšića, koji ga je mnogo volio, tako da je nije uspio sa njim da se druži, jer je Maksim neka druga potpuno forma. On je bio zapisničar, svega trčao, međutim nije umio da se druži, nije umio da pije, nije umio da sjedi, da ga sluša, a Vito nije trpio takve ljude i to je ta priča, tu je lako je tumačiti kako. Međutim, kad je Vito umro, Maksim je kidisao na sve to, volio je Vita, ali nije umio da mu pokaže tu ljubav. Pa nema, a Vitu je mogao jedino čovjek pokazati ljubav ako sa njim sjediš, piješ i pričaš o poeziji. A to je, Maksim to nije umio, niti je pio, niti je a sad je zaista mnogo uradio o Vitu Nikoliću. Tako da, ja sam imao prilike da ovdje predstavimo tu njegovu stvaralaštvo kompletno koje je Maksim zaokružio ovdje u dvorcu Kralja Nikole. Ja sam insistirao da se to uradi, da se predstavi, pa smo svim gradovima u okviru Ratkovićevih večeri poezije u Bilom Polju smo to uradili, to je bilo večer za pamćenje i tako dalje. Ima pjesma koju je napisao, koju je posvetio Pavlu Vujsiću, velikom glumcu, našem Cetinjaninu, Crnogorcu. Drumovi će poželjeti ludaka, a ludaka više biti neće. Vjekovima za njima će plakat ojađeno nebo i drveće. Na gradove udarit će trava i zavesti svoju strahovladu. Svi cvjetovi ostaće bez glava, da bi bili sa travom u skladu. Neće biti toga ko će smjeti da posumnja u sve ko do sada. Poput teške omorine ljeti, svijetom će vladati dosada. I ljudi će poći u povratak, opčinjeni minulim stoljećem. Drumovi će poželjet ludaka, a ludaka više biti neće. Toliko je slikovito pisao, sjećam se samo jednog stiha, ne znam pjesmu napraviti, kaže: čemu li se nasmijao čovek što se jutro smije na posmrtnom tom plakatu ko da nikad umro nije. I ostavio je manet, kaže: molim vas, nemojte me kačiti po ovim banderama da me čitaju, nek me čitaju na neki drugi način. Najljepša njegova 4 stiha koje i mladi i stariji pamte. Dobro jutro, jutro rano, dobro jutro, jutro sneno, hvala ti za ljubav, travo, hvala ti za ležaj travo, hvala ti za ljubav žena. Božanstveni Vito Nikolić. Samo 4 stiha antologijska. Umjetnost bez granica na Urban radiju. Naš današnji gost je gospodin Dragiša Simović, glumac, dramski radnik, dobar komšija u našem gradu. Ono što sada smo imali jedan reminiscenciju, to je ta popularna značajna riječ vezana za velikog pjesnika crnogorskog Vita Nikolića. Ono što ja znam, što mi je jedna lijepa priča ostala vezana za Vita Nikolića, to je kada je određene srpske glumce i pjesnike, među kojima je bio i Brano Crnčević, vodio po Katunskoj nahiji i pokazuje im stara utvrđenja i tako dalje. I on je onako romantično pričao o crnogorskoj istoriji. Brana Crnčević prolaze pored jednog hrasta i kaže mu: nemoj mi samo Vito reći da je i ovaj hrast po nečemu poznat. A Vito mu kaže: vidiš, Brano, šteta je što ne znaš gdje je poginuo Bajo Pivljanin. A stvarno to je na Vrtiljci neđe je vodio ljude. Vita ličo, bio je jako duhovit usto što je bio sjajan pjesnik, to nema govora. Biste li htjeli da pročitate još par pjesama, pošto vidim da vam je ne stalo, ja mislim da je to stvar opšte kultura. Za kraj, a onda bih pročitao sad, pa ćemo nastaviti razgovor, posljednju pjesmu. On je tako naslovio. Ležim na odru, tih, uprošćen, do banalnosti, do gorkog stida. Ulaze nekakve crne gošće, poneka priđe i zarida. Okolo sjede tiho i tužno,
Starci puše, pričaju, kašlju i opraštaju mi velikodušno sve što se zbilo uz veselu čašu. Vrline vezu uz izraz ozbiljan, pričaju šale sa smiješkom, ispada, eto, da sam bio divan, smrti moja jedina greško. Ležim na odru, tih uprošćen, na polju sunce svakodnevno sja, ne znam da li je ko ožalošćen, ali zaista jesam ja. Svaka čast. Malo prije smo također, znači nemamo još puno vremena. Želio bih da vas pitam vezano za vaše poznanstvo sa gospodinom Čedom Dragovićem, neke anegdote, predstave koje ste radili zajedno sa njim. Moram da ti se zahvalim, Blaže, što si me pitao za tog divnog, plemenitog, svestranog i nadasve humanog, divnog čovjeka, Čeda Dragovića. Ja sam ga upoznao negdje 70-ih godina, druge polovine 70-ih godina na festivalu Bilom polju. Ne znam, ja ne sjećam se više te predstave sa kojom je on došao iz bara. Ja sam tada radio predstavu Čovjek sa 4 noge, to je bila Nikšićka predstava, i onda smo se sreli tu i upoznali smo se. Kad sam došao u bar 83. godine, prvi čovjek koga sam pozvao bio je Čedo Dragović. Znači, da ja skratim priču o Čedu Dragoviću, što je neoprostivo i sramota, ali prosto nemamo malo vremena, ali nadam se za kratko vrijeme izgovoriti nešto što pripada Čedu Dragoviću. To je jedan moj veliki prijatelj, odličan poznavalac teatra, ali u svakom slučaju svestran čovjek, jako svestran, obrazovan prije svega. Jednako je poznavao i književnost, da ne kažem, i literaturu, i poeziju, kao i teatar. Poznavao je on još nekoliko zanata sjajnih, to je neka druga priča, ali to je za mene bilo jako interesantno. Ja sam ga nalazio u garaži, kad sam ga tražio, njegova divna, plemenita, prelijepa žena Hazera, koju sam mnogo isto tako volio, oboje su pokojeni, nažalost. I žao mi je što je, eto, Hazera je ranije otišla, a evo Čedo, ni on nije u vrijeme kad je, ako je trebalo po nekim pravilima Božjim, i on otišao ranije. Znači, kaže mi Hazera, on ti je dolje u garaži, ja odem u garaži, on za to vrijeme radi na autima, on je bio stručnjak, on je, kaže, upali mašinu i on je znao šta je, ajde dovezi to tu tamo, pa čekaj čovječe, o čemu se radi, tako da je. Svi mi iz tog nekog umjetničke te neke ekipe, tima, nekih ludaka, pozorišnih ljudi i tako da je svi, pa čak iz Podgorice, ne znam otkud, dolazili su kod Čeda. Ja znam da je Slobo Milatović vozio nekoga Renaulta, stalno je popravku Čedo mu radio i rekao mu Čedo Dragović jednoga dana, Čed, Slobo, ja ti ovo više ne mogu popravljati, tego makni ovo, vratili mi, jeste Renault dobra kuća, ali ovo ti ne valja ništa, mičete u kantu, ja to ne mogu više da radim, i tako dalje. Pored najbolje volje. Hoću da ti kažem da je pritom, Čedo Dragović, ja sam sa njim radio nekoliko predstava. Zašto? Kad sam došao tu, on je radio sa ovim Kudom Jedinstvo, imao je nekoliko dobrih, zaista priča. Međutim, ispane mu uvijek da mu fali neki lik ili mu neko odustane i onda me zovne, kaže, molim te, hoćeš uskočiti? Ja uskočim, naravno, i pomogne mu. Svaki put kad sam uskočio, ja sam tu do ovoga, nije mi bila namjera da ja tu nešto uradim oko toga, da popravim predstavu, nego igram, kako igram.
Čedo me nikad nije ispravio zato što smo se poštovali međusobno. Ali ja sam svaki put dobio neku nagradu, recimo nagradu i tako dalje. To je opet zahvaljujući postavci. Znači kako je Čedo postavio predstavu i onda sam ja mogao s lakoćom da se nađem u toj priči. To jest možda tek sada vidimo veličinu određenih dramskih stvaralaca u Crnoj Gori, recimo Slobodana Milatovića, pozdrav za njegovu porodicu, ovim putem moji veliki drugovi Bane i Danilo su moji baš veliki drugovi. Ljubo Đurković, pozdrav za njega također. Sjajni Ljubo Đurković. Skoro sam neđe osvanuo sa njim u Podgorici, 10 sati smo proveli. I ja nekoliko puta, ali sa zadovoljstvo je lijepo je sa Ljubo Đurkovićem osvanuti. To jest, vi ste se malo prije požalili na svoje godine, ali zapravo je lijepo kada neko ima godine da može da ispriča i da oživi određeno vrijeme na tako lijep način. Svakako, sada ono što mene interesuje, jer imamo jako malo vremena, je kako vi gledate kao jedan od idejnih tvoraca projekta ponovnog igranja Balkanske carice. Iskreno što je mene obradovalo, jer ili sam ja možda previše tradicionalan ili staromodan, ja nekako, neću reći ludim od modernog teatra, ali nekako mi ne djeluje uvjerljivo. Makar što se Crne Gore tiče. To je samo moje lično mišljenje. I sada interesuje me koliko je Crna Gora imala uopšte iskustvo klasičnog teatra da bi ona mogla da ide u ono što malo prije smo pričali sve postmoderno, mislim što je samo po sebi nelogično. I koliko robujemo tom srljanju savremenost, a da možda još uvijek nije dovoljno ljudi pogledalo ni Vladimira, ni Kosara, ni balkanskih carica, ni gorskih vijenaca. Jeste. I njih Šćepana malih i tako dalje. Pa evo, ja sam... Hvala ti što si postavio to pitanje, zbog slušalaca, pravo ti kažem, zašto, jer u baru se u zadnje vrijeme gledaju ti, zapravo gostuju te neke predstave sa nekim znakom ili predznakom modernog teatra i tako dalje. Ja 2 godine zadnje nešto ne gledam zato što barski ljetopis postavlja takvu formu, ja to ne volim. Istina, ja sam igrao sve u životu. Znači, glumac je zanatlija koji mora da igra sve i tako dalje. Ja sam igrao kod Sloba Milatovića koji je sinonim za neku alternativnu teatarsku formu. A samim tim je danas i Fiat znak nečega što je potpuno u tom stilu, u tom smislu postavljeno po pitanju teatra crnogorskog i tako dalje. I svi ti ljudi iz okruženja i tako dalje rado dolaze u Podgorici. Tu je Slobo imao tu jednu pedagošku ali Slobo Milatović je jedini i jedinstven čovjek, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. I malo je tih ljudi za koje smo voljeli da gledamo njihove predstave i da igramo u tim predstavama. Pa mi zapravo toliko današnje urbane kulture Podgorice upravo dugujemo Slobu Milatović koji je okupio te neke klince, Zabjelo Republika i tako dalje. Potpuno, tako je. Slobo Milatović je zaslužen iz mnogo razloga, ne samo zbog toga, nego što je danas sigurno imamo preko 15-ak najboljih glumaca koji su manje više u Beogradu, a koji su najbolji glumci recimo u Beogradu, a koji su potekli iz Dodesta. Neću da nabrajam i tako dalje, ali to se zna i tako dalje. Između njih je i veliki Žarko Laušević i da ne pričam i tako dalje. Hoće li se sa nama desiti to jest hoće li se ostvariti ona Njegoševa sa crnogorskim putem u savremenost kojoj ovci svoje runo smeta, onđe nema ni ovce ni runo. Hoće li nam uvijek biti Šekspir ispred Vladimira i Kosare, to jest Romeo i Julije ispred Vladimira i Kosare? Pa evo, teško se izboriti oko toga. Međutim, ja sam ovdje 35 godina u ovom gradu i cijelo vrijeme od početka do dana današnjeg sam pokušavao da nađem način da moje građane,
moje ljude, moje prijatelje, moje ljubitelje teatrofile i tako dalje, ubijedim da prvo trebamo raščistiti sa našom istorijom koja je božanstvena, bogata i zašto ne napraviti takvu priču sa dobrom dramatizacijom, je li to dobrom dramatizacijom, i napraviti sjajne priče, kakve su nastale. I Šćepan Mali na našem ljetopisu, pa Vladimir i Kosara, pa predstava Sveti prokleti, pa predstava koju je radio Čedo Ragović, prije toga Balkansku caricu, pa opet sad ovaj reprint što je radio opet Slobodana Tomovića, pa ovo što je radio i Bjelanović, isto Balkansku caricu, ali potpuno drugačije, jer ovaj Čedo radio stihovano potpuno i samo je ištriho priču, a Goran Bjelanović je napravio dramatizaciju koja je potpuno prozna priča, koja je odlična. Zaista odlična priča, evo ja sam bio izvršni producent u toj predstavi i pritom sam igrao ulogu koju sam igrao prije, 30 godina, igrao sam je i prošle godine u toj predstavi. I igrali smo tu predstavu Balkanska carica i veliko je bilo interesovanje. Međutim, igrali smo je, kraj je bio ljeta, nismo htjeli da povrijedimo taj prostor barskog ljetopisa, jer oni su imali nekakve svoje, šta znam i tako da ne bih o tome da pričam, nego kad su svi završili, onda smo mi premijerno prikazali Balkansku caricu i Bog mi je svjedok, i svi vi, a Šek je bio, koji je gledao i mnogi ljudi koji su, znači, svaku noć su bilo puno i krcito. Mi smo igrali potpuno na tu gdje smo igrali prije 30 godina, ja sam insistirao da igramo i ove godine, odnosno prošle godine na premijeru. Zbog nekih uspomena, zbog prostora i onih zidina koji iza potpuno asociraju, a onda je scenograf sjajno napravio tu priču. Sa tom scenografijom je utopio u onaj kamen, tako da se nije znalo šta je tu scenografija, a šta je ono iza, je li to potpuno jedinstvena priča ili publika, to je naravno sa svjetlima koji su dizajnirano, sve to lijepo izgledalo, tako da je publika uživala, ja mislim da je potpuno, prije tom bila je dobra podjela i tako da, neću da pričam, tu su znate, moram da kažem, bilo je tu glumica koje su mogle da pokriju Majku, recimo, tamo i tako dalje. Ali mi smo zvali Tanicu Maksimović, veliku glumicu, da osjeti taj prostor i ona je srećna bila što je igrala tu i tako dalje. Ona je bila srećna što je igrala u takvom projektu. Ona je igrala Zaboga, Danica Maksimović mogla je da bira i na kraju krajeva. Sa zadovoljstvom je bila tu s nama, družila se sa nama, gledala u nebo i onaj kamen i one tvrđave probe su bile naveče. Ponekad se uplašila jer krikne tamo negdje neki orao ili neka sova, a ona je urbana, krhke konstitucije, krikne čudo, krikne onaj kamen, ona tvrđava, ono čudo stenje sve živo sa strane, puca valjda od temperature i svaki put je, ali je uživala u tome, znala je da učestvuje u nekom istorijskom događaju. Kako ne, naravno, mislim, to je... Kao i Duško Radović, da nabrajam veliki glum. I naravno, Barani, da ti ne pričam, tada smo otkrili jedno božanstveno dijete, sjajno, koje je igrala tu Balkansku caricu, tu Danicu, to je jeste, Pavićević, kao mlada. Kako je to, ljudi, kako je to talentovano dijete. Vidjet ćete već. Ja sam bio na njenoj ispitnoj predstavi u Beogradu. Sjajna je. Ali neću da pričam o tome, da ne ureknem što bi rekao. Čudo. Igrala je i moja ćerka, Adriana, koja je isto diplomirana glumica i tako dalje, igrali su to i tako. Dobro, lijepo, znači to je bio jedan, ajde tako da kažem, topli, skoro pa porodični projekat, mislim u jednoj barskoj... Jest, u jednoj prelijepoj, jest tako, zaista. U barskoj vizuri, u barskoj jednoj, možemo reći vizuri porodice i meni je to drago. Volio bih kada bi u našem gradu, opet kada bi se taj rigidni, mogu reći idiotski, komunistički način
kulturnim raspolaganjem opštim Da. prekinuo, kada bi bar mogao da ima neke mlade pozorišne grupe, čak sam i sam bio neki Biće. dramski entuzijasta u nekim mladim znam godinama. kako da I onda nadam se jednostavno da ćemo, ako smo imali vladara Njegoša, kako me se divila cijela Evropa jer je bio načitan, hajde onda i sami da probamo da budemo Tako je. kulturni, jer bi Njegoš bio sigurno nešto najsavremenije u Evropi toga doba. Samo da ne mislimo da je on nešto anahrono, nešto loše. Mislim da je bio avangarda u to Bio vrijeme. je izuzetno Potpuno. avangarda, to je to. Ali je i pored toga što je bio avangarda, odlučio da ostane sa našim narodom, iako tehnički nije morao. Yes, nije morao. Njegoše, hvala puno. Mislim da je Luča, a u to vrijeme potpuno avangarda koji ga i danas ga profesori naši ne tumače kako treba djeci. I danas Luč. svaki pjesnik takmiči sa Njegošem. Bezuspješno. Bravo, bezuspješno. Hvala. Ako dozvoliš samo kratko, ako već pričamo o tome, ne bih volio da priča protekne, da ne kažem da od 83. godine, od kad sam ovdje počeo da radim, sam uradio preko 30 predstava. Znači igrao, bio producent, izvršni, režirao i tako. Što za djecu, što za odrasle. Da, ja ukupno... Festival recitatora, Stara Masina. Ne, to su neke druge priče. To ne bih to. Ja govorim o pozorišnim predstavama, samo pozorišnim predstavama. A ovo programima, to je, ja mislim, oko 1000 programa da sam uradio, da sam vodio, da je to je skoro nevažno. To je posao koji radiš dobro. Ali velika stvar. Pa dobro, trebalo bi da jeste, evo, ali ja to prosto ne razmišljam o tome kad te zovne neko radiš to i tako dalje, radiš za platu, radiš to. Gospodine Simoviću, bilo mi je iznimno zadovoljstvo. Ajmo još jednu pjesmu i ajde. Ja sam ovo koristeći vaš poziv posvetio Vitu ovdje za radio. Vitu Nikoliću, najvećem crnogorskom pjesniku, ja kažem velikih pjesnika Crne Gore, govorim sad, to je tim nekim, ali tradicionalisti i romantičaru, to ponavljam. Znači, Vito Nikolić je jedan lik koga su ljudi tek posle njegove smrti prihvatili više nego prije, jer prije su ga smatrali, nekako izbjegavali, a da ne pričam o tome da je bio zabranjeno vlašću ondošnjemu kom je, neću pominjati ko je vladao i tako dalje, zna se. Ljudi su se zapravo autocenzurisali da mu se ne bi približavali neko inače. I dovoljno je. U pobjedi mu je bio zabranjen ulazak tamo gdje je radio i primao plat. Jedno vrijeme su mu slali plat, posle toga su prestali potpuno. Znači on, ćerka i supruga su bukvalno bili gladni. I da nije bilo prijatelja u to vrijeme, Vito bi umro gladan. Eto tako, oženjen je bio od porodice Lasica iz Bilog Polja. Tu fina jedna porodica, manje bratstvo i zvali su ga često puta da dođe, on je izbjegavao to da ode tamo, zna sebe. Međutim, njegov šura kaže, daj Vito, molim te, bila jesen, onako, kaže, dođi, ajde se družimo, pečemo rakiju, šljive počele. I on kaže, najbolje Vito zna, Vita drale, nemoj da dolazi, ma dođi i lako ga, tako ga ubije da je, ne znam da li je lako. I nastane ta pjesma boemska. Vito je bio jedan od najvećih tih nekih pjesnika boema. Gospodin je bio. On je bio gospodin u boemu. Gospodin. Možemo da čujemo. Kaže, gori jesen kaplju šljive u prvotok ljut, a mi grlom niz Polimlje nanio nas put. 3 smo noći i 3 dana tekli kao lim, od Kazana do Kazana uporedoš njim. Pjevala nam danju jesen pozlaćena sva, a čuvao noću mjesec, a možda i 2. I danas bi tamo bili kod Kazana kog, da nas nije razjurio ljubomorni Bog. Gori jesen, teče šljiva, u krvotok ljut,
teško li je iz Polimlja nistrijezan put. Gospodine Dragiša, hvala vam puno još jednom. Ovo je bila još jedna Umjetnost bez granica, emisija čiji su idejni tvorci, profesorica Maja Vojinović i moj kolega, pisac Šeki Musić. Naš današnji gost je bio dramski umjetnik Dragiša Simović. Gledamo se za nedjelju dana. Prijatno. Zahvaljujem najljepše.